अहानबद मरोइब पाउ ममांगी लेंगाकना मपु पांद्रब स्टेट ओइना थमलंबा अदु सेमदोकनबा होटनबदा वारे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइक्रे ह्यूमन ट्रैफिकिंग दगी कलहौरबा नुपा नुपी चामगा हुंबुद्रा मापल ngasi नेपाल गे एम्बेसी मणिपुर लेंगाकना खुसिनखरे अमसोंग CAB गी खोंगजंग चंगसिनबदा यावबा मियोय अमा पुलिस ना ngasi अयुक मयुमदगी फाखरे खोइसाउनरबा मियामना वांगजिंगदा नेशनल हाईवे थिंखरे करमजरी ISTV की नुंगथिल की पाव बिटेंग ताबिरी बसिंग तराम नोकचिरी हुजि पाव सानो पिजरी ममांगी लेंगाकना मपु पांद्रब स्टेट ओइना थमलंबा अदु सेमदोकनबा होटनबदा वारे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ngasi खाबम लमखाइदा पांगथोकपा सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम गी कार्ड फोंबगी थौरमदा हाइख्रे चीफ मिनिस्टर मखा ताना हाइखिबदा म्यांमार गा ताइनबा ngamkhai असम गा लोनबा ngamkhai सिंग इहांग हांगना थमलंबना मितोपना तौनिंगबा तौबदा थिंगबीनबा लेतबा मपु पांदबा लम ओइना लेरमखे स्टेट अमा ओइ हाइबगी ममिंग खक्ता ngaire मणिपुर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट थंबदा ILP लोकथोकपदा चिंगतम तोखाइना लेंगाक पथाप थमदबा मतम मतमदुदा पानखिबा लेंगाकसिंगना करिगुम्बा अमत्त येतखिदबदगी ngasi का हेना वाबनी अवांग नोंगपोक स्टेट अयामबदा मसागे ngaklau पिजबा आइन अममम लोइना लै मणिपुर खक्तनी खरा हेना फिबम सोकचिना लैरिबा मणिपुरदा मितोप चंगहनदनबा आइन अमत्त लैत्रि तुंगी खलबदी मितोपता लम योंद्रबदी मितोपना योचिल्लकनी हाइबगी अकीबा लैफम थोकते तुंगी खलमदबा लेंगाकपसिंगना राजनीतिदा खुदोंगचाबा लौनबा होटनबदी तौहननिंगदे CAB ना नॉर्थ ईस्ट कैदोंगैदा मांगहलोय हाइना थाजबा पीरिबसिदा चिंगनिंगाय लेते हाइके आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर कना पुसले मोय मतमदनी कान आई याम गांगनिंग दे कांग्रेस लेरमी है मा लेरम गांगेन मतमदुदा ये दुम हाइगे गठन गालेन की नोय इनेरोबदो हंदोकसे ये दुम हाइगे तादे मतमदुदा अमदा येलौद्रेबा खोय आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर थंबसु येलौदे ILP लौथोखिबसु येलौदे मधु मयामदु लोइना थंबिरमगदि ngasi अखोइन वारसि वारगदरने वारोय अदो ngहा की पॉलिटिक्स की खुदोंचाबा लौबा सिस्टम सिमा खोय तोक्सि अखोई लुखरनी अखोई मिसिंग मितोम चाग्रनी कराइदनो मितोप चा लाक्तोइ अखोइने लंपीर कांदा लाक्तोइनी अखोई मरमदि मणिपुर से MLR चनब लमने हेक्ता लाग मी हमने लैया पोंते अखोइने योंद्रदी लाओय अखोई कंजेदे अखोई फबताय अई हाना भाबता बताय थासी तांग अमदगी होम फाउबगी मनुंगदा इम्फाल एयरपोर्ट यावना तुंगन तुंगन होटल अमदी भारागी युमसिंगदगी पुलिस अमदी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यावना NGO सिंगना कनखिबा नुपा नुपी पुन चामग हुमुद्रा मापल ngasi मणिपुर लेंगाकना नेपाल गे एम्बेसी दे खुदसिनखरे ngasi खुमन लंपा के इंडोर हॉल द पांगथोकपा थौरम अदुदा नेपाल गे एम्बेसी प्रकाश अधिकारी चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मरोइबा मियोय सिंगोइना सरुकियाके प्रकाश अधिकारी ना करी ओइगनी हाइबा खंगबा ngamdraba मखोइ सिंगबो मणिपुर लेंगाकना कनबीबगी दमक अपेनबा फोंदोखे This is an excellent job. That's the excellent job. The Manipur government stopped at least 179 people from being trafficked. If they once went somewhere from there, if they once crossed the border, and then cannot imagine what the situation would be happening in future. So we are very happy to be with Honorable Chief Minister sir. Chief Minister N Birana human trafficking assisted asidasu thengnabasi angakpapoi India gi oina yengbada handak Manipur na miyoi chamaga humudra mapal rescue tawkibashi yamna chawba thabak amani state asida makata na trafficking thingnanaba hena checkin thawrang lokhatlagani haike sisters, daughters, brothers from Nepal, altogether 179. We are illegally trying to traffic crossing the India-Myanmar border. I thank to the Manipur police, customs and the NGOs who unitedly blocked such inhuman nature, and I am really
glad and thanks to the Almighty God for giving us a chance to save the life of the many innocent girls, women, boys. So I really thanks, and I want to appeal through this medium that all the police checkposts might be in the airport, might be in the border areas of the state or the border area of the country. We should be very alert so that we can save such innocent peoples. CAB gi khongjang changsin bada yawba miyoi ama police na ngasi ayuk mayumdagi fakhre khoishaunar ba miyamna wangjing kaitel the national highway thingkre police na mayumdagi fakhra ba miyoi adudi lamding nasi khongdagi Charles Maitei thangjam chahi kuntra mare apokpa laikhidraba shamo kawe ngasi ayuk pung manga rom taba matamda police na FIR ama pansinduna mayumdagi fakhi bani haire lambi thingbada saruk yakibi nupi mana phongdorapada Manpek ki lamjing makhada CAB gi khongjang changsin khiba singbu fagalakpa haibasi laibak thibani fajin khiba Charles Maitei athuba matamda condition amatte yaudana thadolaktrabadi Manpek ki luchingba single loina na khongjang changsil lagani Rajya Sabha da CAB puthokkhidaba dugi damak lengak asina khongjang loi singda laman khumlaklibra haina khandaba ngamde Manpek ki makhada khongjang changsin khiba yaukhiba miyoi sing mayumda laiba kinare haina phongdokhi Peki makada kepti mayok ta khong jang jalu ba miyo e ma thang jang Charles ko ba ei kun thanga su ba miyo e mangasi mayum dagi pharga pupre mahagasi kari ki damak ta phari bano maram puthopiu maram di mahagasi phaba targa di me peki makada khong jang jalu ba khoi singasi mathang mathang phara ka dori bra akhoi yum da leiba ngamdre maram aduna masi phari bagi maram thuna puthopiu masi puthokta ka targa di akan khong jang sel lakani milasi pasta hoda bagi akhoi da mathang mathang daman khumi bra hai ba se akhoi ki thamoi da akiba phawre Ukrul lamadi Kamjong district ki manung hanjin ba khul singda minister laktuna award apa yengshilabada khunja singna pen ba phongdokre lengak ama lei haiba khangnaba lengak na paikhat pa chakot thaurang sing mari leinaba singa tanaduna miyam yohongani habigi thajaba education minister TH Radesh Shyam na khunja singda thajaba pikre hiramasda paudam ama ekhoi ahansing kya shire kari tongninga ekhoi hujik pho BMJSY alignment haibdare lambi si sarkhoi larga khangramni BMJSY gi meaning de ekhoi gi wakhan de cycle pho thoba ngamni haina bus lakninga tawre haina nungain leirame adu lambi sidi yengraga khoi gi lambi sidi future gi lambi natti moi gi contract waktani haina ekhoi si wakhan nungai de shau bu shau na kre contract sida leireba ekhoi full cooperation pi haibdi lambi phaninga adu bu moina chahi 3 years running ni hujik pho first cutting loitri asik akoina khunnamada ukrul district ki school gi ade ate education system film yengsin ma lakpada lambi singsi yamna mong ta daba lambi hoji akoi hana da yam phalamde hoji ai khun gi mayam wari sanabada improvement khare dila en hai adu yam sem do yam le yam sathi jaga yam le rami akoi sarkar lakpadi akoi tongan mafam da suma yam sathi jaga da semgot le yam phajana semgot pa hore adu ukrul gi songi manung chan madal lerami ba lambi sing si so akoi honorable minister concern akoi works minister da hajaraga adi akoi honorable chief minister da hairaga masi lambi sing si khare na phagana ba ai soidana hona jagani hai nai ma am thamjaki kunja sing di karma haisha minister di kaira mi line khlame mi urame na kunsi da ekoi khun gi mi sing si di minister mi tai adubo minister gi sakdu mi de gi tungan bra na khlame ba adu ekoi ga chep manarame na masida akoi government scheme mayam yorom da yam yauri example when I have the all age pension scheme gumba adagi CM gi tengbang layang gi tengbang adu gumba adagi akoi gi tongan na labor gi card ki matang labor gi facilities mayam adu phangda ba konga am lerami adi handicap ki kangbu si matang na ngarang akoi khun gi lai su hairaba naha youth ki wing akoi khanna dana moi list khongola kan aina engona pibiraga moi ga koi pulla kanda swai gi mi mayam se tanaraga sarkar gi scheme mayam se phangana ba koi hona gani aduga primary sub center ma health ki sub center ma leibasi asi so functional oiramdre sigi so moi
नुंगाइतब फोंदोई मदु अखोई आरा चलगा ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने तानरगा कई कई तब याबनो कोई येंगनी हाइरबा खुन अयामदा इंडिया दा तिल्लबा मतुंगदा कनागुम मिनिस्टर अमतना लाअमदबा अदुगुम खुलसिंग यामना यावे मखोइना मिनिस्टर लाआगा येंगछनबिरबा अदुगा अवाना ताथोक तासिन तौरबा अदुगा लोइनाना मखोइ अवाटपा मेंखतपिगनेना थंबिरमबदा खुलगी खुंजासिंगना अंगप मोंगदा थागतप फोंदोए पालिबा गवर्नमेंटसिना मणिपुरगी काचिन कोया सिनबा थुंगना लेंगाक योहनगनी हाइबगी अदुगुम मंगजिरिबा मंगलानदो मसी थबक ओइना पांगथोकपदा मथिंग ओरेगनी हाइबसिदी हंदकी खोंगचतसिदगी अखोइना खंगबंगमे आईएसटीवी न्यूज की दमक पाउजमजेबा रिचर्ड रंजन फुंगथा कामजोंग डिस्ट्रिक्ट जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की बोरो बेकरा सब डिविजन की मनुंगदा सासन कया मखोंग अमदी लेइदनाबा लेना अमा संदोरकपदगी सन सिबा यावरे बोरो बेकरा सब डिविजन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन पी जितेन नुमित तरे निपाल की ममांगदा जिरीबामदा लेबा वेटरनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर सिंह लाकलगा अनाबा येंगलमलगा चटखिबदगी हलक्त्रे हाइरे महल मखम जाताइनाबा हिदा खरेदी बिरेई लिटार अनि अहम कोइनि अदुगु मयामदा येंथोखरे अदुगा हुजिसो लैनासि पाकतना छन्मयामसि नारगा सिबो फोटो दुम यावनरि नापि साबा ngamde मचिन लै साफातवा लैदानाबा मखंगा हान्थाबा अदुना मरमुना मखं आंगी खुजिनता खथाव यावि मणिपुर मनुंगदा अखोगी मैतै सन हाइबसि मुतला बनि अदुबु बोरो बेका सब डिविजन दि मरम काइना लै अदुना मरम ओइदागा मरि लैनाबा अथॉरिटीना खरथुना खोंथांग मा लौखत पिरागा सनगी तौबिबा याबा तौबिनाबा खंहनजरि सगोलबन केंद्र की मनुंग चन लेबा कुराव मकोंग यूनाइटेड क्लब की बिल्डिंग सानन बंगसी केंद्र की एमएलए आरके इमोन उरेप उयुंग तमख्रे थौरमदुदा आरके इमोन हाइखिबदा केंद्र से चौक थौरांग की थबक थौरम खुदिमक एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड दगे पांगबया बमतेंग पांगने हंदक चही असगी मनुंग दा लुपा लाख यांखैरोम चंगना क्लब असगी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अमा सादुना मियाम दा सिनरगनी हाइखे सगोलबन ददी स्पेस कंस्ट्रेंट हाइबा जगह से लेसलक्तबा अदुगा लंपाक हाइबा जगह फ्री स्पेस इशू लेरक्तबा सगोलबन की ओइना लंपाक लेबसे लेकाय अहुम मरी दहेन लेसलक्तबनी विजय गोविंद गुंबा थांगजम लेरकुंबा थियाम लंकाई की लंपाक गुंबा अदुगा अखोइना ngasi लेपिबा जगह पांगथोइबा जगह सुगुंबा लंपाक पिक्केरा चावगेरा मसा मा लेकाई की केनु ओइबा याबा जगह हाइदना लेरिबसे मसी अखोइ कंदबा यादे संगतबा यादे नहासिंग इंखलकपा मतमदा सानाभम लेबा दरकार ताई रिक्रिएशन की जगह पीब दरकार ताई हाइदना अदुना सुगुंबा जगह सिदा साबगी महत्ता नाकंदा संझलगा मथक मखा मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर अमल लिंगतपा दरकार ताबा यामना ताई फदना मसी मिनिमम अकोई दरकार ताबनीना पाखत मिनस याइगा ई साइड तेनजरगे मसाक एडवाइजर तोकचोम विवोन फाकिबबु इंडिया की तोंगान तोंगान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अमदी यूनिवर्सिटी कयागे टीचर्स एसोसिएशन यावना लुप कयाना यानिंगदब फुंगदोरक्ले ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली फैकल्टी एसोसिएशन असु विवोन फाकिबबु यानिंगदब फुंगदोरक्ले पाउगी मरक थतना तेम ब्रेक हमा मणिपुर की अहानबा 24/7 लमजिंगबा कैपना मियाम की सेवादा लेजरी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंह अमदी मपाल लमसिंगदा चननबगी बुक तौबियु लुहोंबगी अखनबा डिस्काउंट सु पिजरी कांटेक्ट तौबिरउ 1800-102-7959 अमदी 8794613154 जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमसुंग कैप्सूल यू थकपदगी ओइरकपा अवाबा चैथेंग हकचांगी लिवर सोगलकपदगी कुचू सेंगक्तबा हक्सांग सोक्थरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगारक्तबा सिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi जोलिप सिरप अमसुंग कैप्सूल डायबिटीज सिंगिदमक्ता जोलिप कैप्सूल चाबियु The Great Wedding Sale by Mobile Furniture.
Wabiraganu yumna anabak seba tawbinabagidamak wabiraganu. Mediland Home Healthcare Service Manipurna Adomgi Mateng Pangzari 24/7 nursing care at home, medical oxygen home delivery, medical equipment rental service, home sample collection, physiotherapy home visit. Agupa marunggidamak Mediland Home Healthcare Service Manipur near Jennings Hospital. Making healthcare accessible and affordable. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School Metro. Notice the Hanbo International Housing Bank wholly owned by RBI license Pankraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki Makada Financial Institute amo ina Sakangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Mission ki Makada subsidized loan pi bada mangzil thariba Panchoibi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary company singi sister yauna puna branch tara hum doyang dukjare miyam financial facilities sing lobi na bading sing jare Panchoibi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. Honda car ki mamal February ki tang amadi hengale adubu sangai Honda da February ki tang tara phawo da booking tobi ki ba customer sing da ariba mamal da car sing yon jagani customer sing ki damakta lupa lising tara mapan da ki lupa la kamal lising kun mga phawo ki discount su pijari Honda car sing asi Japan ki multinational company na sabani anoba technology amadi safety feature kya yauri athuba matam da gari airport road ta leiba sangai Honda da lakbiu amasung khudong chaba sing si lobiu Break matunda taram nokchir zima khata bapau Bishnupur Kendra ki Manung Chanbal Loktak Project Santipur da SSA ki scheme makhada sakiba EGS School Santipur asi lising ani Nepal da primary ki thakta government lokat pigani haiduna leiraga Haujik Fawbo School asi thong londuna leire hiram masida paudam ama Masisi aina khunjida sagi lam khara dan tawraga khunji khundaw le chawna baina tawgibani aduga khoji si matungda asigi primary ngothokani na khoi Manipur government tawgide hojik phawbasi moigi government ki kanabam khoji polling jakumde hangaba polling hangbu matungda hoi mai jo haigi de lam sembi ne ju sembi hoyade adi aina sum phiza mangdana ko khunji ne na thana baina semu ai pungmang mang de leire ba sangoni sangol loi leire asina sentren gi china si primary sabi basi jo han yeng bi de phag am ju leite adi phidam su leite moina si ja fen khara mai khara fit charge to bi ma ga dum lang thom tham me adi thabal law ka kala primary won thok bi ni han won gi gi hoi ni mai ne jo hai bi de lam ju mange aina mayam ji gi mathi makum chen de sit theng de leire adi karim su kan de leide velu su leite asi de ni lai basi Convenient has a large mood, none of the Tabaki government to be there. Masida Tamu Yam Pianza. Adigi Manamasin Katai, Jagato Zagasu is Kunan, Kunji Panaba, Kitang Upai, when I took over here, Pumang Mang Lere, Mayam Nam Bisato was. Miyam git yai fanana bi damak leijaba masagi lawriyum pam katoktuna angang singi damak khandana lamdam masigi damak te school lama thamlabadi haibi wakhalonda tawjigi ba mioi asina khanjari ba asa pumba kahen biraga hawulabri ba angang kayagi damak lepkadaba mahai tamgadaba school ngasidi mutkhi fiumda leire asi saraga sahi amani ahum mayat ahum tamami aduda asi sum tamambadagi asi primary onthok lasi aina si kani si sabadaga si sabada isugundu lepan gi bane asi isugunji lokhot piradi angang jamna tamni mai pagan bibada satra sami mathakta laini jam lemi upai laitabadagi hudik tamta laibusu yaunari tamba ngamtadana asi khara sen thong bai ba khara na private ki sugunda tamanba Manipur ki chief minister na handak paikhalang liba go to school mission asi ki makhada Santipur ki school asi su hawalak liba mahiru singi dama khanbiduna school asi bu nauna mu chingkat anbiduna lamdam asi ki laitalaira private school chatlaga tamba ngamjada ba afaba mahiru kaya ama thornubagi
दमक सिंबी बाहायबसी लमदम मसिगी खुंजा सिंगी अपाम्बु आईएसटीवी पाउगी दमक ज्ञानेश्वर युमखायम प्रोजेक्ट शांतिपुर निंगथौखोंग वार्ड नंबर 2 ngasi ayuk khwarambal kaithil ki family welfare rota Imphal West ki additional SP operation TH Krishna Tombi ki meeting makhada Imphal West commando na ain naya daba miyoy sing laibra haiduna thiba humba ki thabak chathakre thiba humba ki thabak chathaba aduda miyoy chamanga amamam ta oina wahang pahang chatharaba matungda miyoy kuntra mari masagi saktak che yaudabadagi makhata na wahang pahang chathanaba city police ta sinakre इंडिया की चही तरा मापल मखा की क्रिकेट टीम द सरुक यागदोरिबा मणिपुर की मच्चा आरके रेक्स द रोटरी क्लब ऑफ पोलो सिटी इम्फाल ना ngarang होटल इम्फाल द हराव तयाम न ओकपगा लोइनना क्लब की माइकई दगी लुपा लिसिंग कुंत्रा मतेंग पीखरे थरमदु द रोटरी क्लब ऑफ पोलो सिटी इम्फाल की प्रेसिडेंट रोटरियन प्रदीप मैत्रम अते रोटरियन सिंह अमदी रेक्स की अपोकपा आरके डोरेंसु सरुक याखे आईगी गेट पास हाइबा मणिपुरी वीडियो फिल्म अमगी याइफा थौनी थौरम यारिपोक टॉप चिंगथागे इनामुंग पार्क द पांगथोखरे लाल लाल तोम ने प्रेजेंट तौबा याइबी ममी ताइबंग फिल्म गे अहुम सुबो इन पुथोकदबा फिल्म असिगी याइफा थौनी थौरम अदुदा सीनियर आर्टिस्ट हौबम इमो लीलारोय गौरदास सैसकपा उसम निर्जित कुमार ने चिंगबा मियोय क्याना सरुक याखे ओजित ngaसे पम ने प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म असि बिनोय खुंदोंगमम ने डायरेक्शन पीगदौरी यारिपोक निंगथौनाइदा लैबा मद्रासा की 13 सुबा सेनबा मिफम अमसुंग 3 सुबा दस्तार बंदी ngasi मद्रासा असिगी कैंपस द पांगथोखरे थरमदुदा मुस्लिम की मरु ओइबा मियोय कयाना सरुक याखे नेहरू युवा केंद्र बिष्णुपुर ने स्पॉन्सर तदुना PHDO इथाई खुनौ अमदी इथाई मॉडर्न सिविलाइजेशन क्लब इथाई खुनौ अनिना सिंधुना थासिगी तांग अनिदगी हौदुना टीम कुन सरुक यादुना चथरखिबा चही 13 मखागी 7-man फुटबॉल टूर्नामेंट अरंग लोशिनखरे लोशिनबगी थौरमदा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस की कॉर्पोरेट मार्केटिंग की हेड विक्रम यावना मियोय क्याना सरुक याखे फाइनल मैच अदुदा कुंबी FC ना IACC इथाई खुनौबु अहुम मरी द माइथीबा पीकी मकोक मथंग तारब सिंगदा सेल यावना मना मतुम सिंग यंथोके हजरबदा मरुइबा पाव अमुकन्ना ममांगी लैंगांगना मपु पांद्रबा स्टेट ओइना थमलंबदु सेमदोकनबा होटनबदा वारे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइख्रे ह्यूमन ट्रैफिकिंग दगी कलहौरबा नुपा नुपी चामगा हुंबुद्रा मापल ngasi नेपाल के एम्बेसी दा मणिपुर लैंगाकना खुसिनखरे अमसोंग CAB की खोंगजंग चंगसिनबदा यावबा मियोय अमा पुलिस ना ngasi अयुक मयुमदगी फाखरे खोइसाउनरबा मियामना वांगजिंगदा नेशनल हाईवे थिंखरे हजि फावबिगन IS टीम ने पिजबा पाव मतंगा शरले सिंजरे मिजेंग ताबिरी बसिंगबो मुकन खरमजरी